العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga palanggungan namo hakam Islam ngari naisab kami aami in waktu simpitan yung programa Sindidaul Islam insyaallah ta'ala haruman ini na ganapan na isab sinduro na to naman pangadyan simpitan yung limaway insyaallah subhanahu wa ta'ala muin long ta amurin na kauna insyaallah tiniya amin sumpat sin amin pangadyan sin kita niyo tungod pa amin Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq insyaallah ta'ala romini long ta na pagsawsawan na to in mga pangadyan ini sarta amuin daotong na to pakayon akadar kakausan na to in mga inibaktas yung mga silayar to sa wagkana amuyad to in ikahatol sin pag-aaraman na to ibang ikahatol sin pag-ibadat na to Allah subhanahu wa ta'ala na di na magpalukay itukbal ko na yung microphone kauro na to kalasahan wayro na rukayin din kay Sheikh Abdul Wahid Ikram falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadina mahdiyina غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. Mga katutay manghuran ulungan si mahasud si Allah biya na sin kawiyaksahan sin kamu sa kahara-haron ahad biha ini kaunon na to yung pagpangadji di ha programa sin kita niyo Islam Channel Islam TV naam Islam TV amuin hababaan laong kasing pag-amulahi sa Sindidaul Islam Foundation. Mga katutay manghura na akam na sin Allah subhanahu wa ta'ala halimabay adlaw halikcho piyaon sin kita niyo kaya tagnaan na to inkabuhi sin panagnaan sin hambok Khalifa sin Islam po askawapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain Abu Bakar Siddiq nakawa na to hapangadyan na to nakauna in mga kalabbiyan niya nasabot si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampay niya diin siya tinindog puas nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam sampay nagbay'ah in kasahabatan katan hinang siya Khalifa puas kawapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam maridihay ni kita niyo nakahundong pangadyan na to nakauna hawak to siyang hinang na Khalifa karena nasabot na to nariyadiin na hinang si Abu Bakar Siddiq hawak to in Nabi sallallahu alaihi wasallam nawapat na among simod siya magtupalaw sin bilik sin Aisha radhiyallahu anha sampay piya mahalayak niya hakatan kasahabatan na may ta'sain Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafat na. Di
Dihay ni mga katawtay manghuran, pagkapuas si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagmawfakkat ingkatan sahabat, si Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbaya kaniya. Ano tayo nagbaya tauso niya, nag-pledge, Di ka na yan simak pa. betul isab sima. Jimanji. Hati niya, nagmawpakkat jimanji ingkatan kasahabatan hinang siya paghambukan khalifah. Amunayin Abu Bakar Siddiq. Hapag unahan na si Umar ibn al-Khattab. Biar na sing riwayat at tawakan nasabot ibn Ishaq kitab ni As-Sirah. Law na haddathani az-Zuhri. Iniwayta sing hambog magsusulat sing tarikh. Kaya bayta law nakakuhi Imam Zuhri. Qala law sin Imam Zuhri haddathani Anas bin Malik. Kaya bayta nakulong hi Anas bin Malik. Qala law sin Anas lamma buli'a Abu Bakar fi as-Saqifah wa kana al-ghad jalasa Abu Bakar ala al-minbar. Hatat kala law na nagbayana atawakan napi na hi Abu Bakar Siddiq ini na sing kasahabatan nagbayana sila rito habano sa Saqifah. Haadlaw sing konsuman niya unlaw na hati ni haadlaw ini napi siya khalifa pagkonsum niya limingkod na hi Abu Bakar radiyallahu anhu taas minbar. Paglingkod si Abu Bakar Siddiq bihaon siya na yung khalifa. Tinidog si Umar ibn al-Khattab haraig si Abu Bakar Siddiq. Sarta na misara haway roon pa nagkamisara in Abu Bakar Siddiq. Sampay mo na misara si Abu Bakar si Umar ibn al-Khattab namudjif Allah subhanahu wa ta'ala sarta si manglit. Sumakala ang pasya iniyan, inna Allah qad jama'a amrakum ala khairikum. Diaitaan na yung katang sahabat amunyo nag-aalok ka na Abu Bakar Siddiq tinatakad unig hilisara si Abu Bakar Siddiq pagkasyarihaon na yung panagnaan khalifa. Haway roon pa nakamisara yung Abu Bakar Siddiq namisara muna yung Umar ibn al-Khattab dahil nga mga kaya pamuhi Umar ibn al-Khattab bunal to din Allah Ta'ala iuno in pagkaradyaan niyo hatao amun lang marayaw rin kanyo. Allahu Akbar. Umar ibn al-Khattab iniyan iyan ning katan sahabat inubain Abu Bakar Siddiq lang marayaw rin kanyo. Mayta laong na sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaniyat mayni idhuma fil ghar. Karena long Abu Bakar Siddiq siya yaon lundang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag hijra iban sin bukon in Abu Bakar Siddiq darang iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sarta dua sila hawak turidto sila halam sin sungab halam sin kuiba hawak tuin sila naghijra Abu Bakar Siddiq in iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin kakawa na ito kisah na kauna. Ang painyan ni Umar ibn al-Khattab ang mga manus ang mga kasahabatan faqumu pabayi'uhu tulog na kamulaw na kadto na kamo pagbaya at tinada na kamo magjanji kan Abu Bakar Siddiq. Pabayaan na si Abu Bakar na nagtuloy-tuloy na tinidog ng kataan mahadya na manus siya sa manidto kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niyadto na kan Abu Bakar bay'at al-ammah nagbaya na sin bay'at al-uagan ba'da bay'atis Saqifah po asin pagbaya nila kahapon dito sa Saqifah. Summa takallama Abu Bakar pag ubos nagbaya yung mga mano siya namisara tinidog ni Abu Bakar Siddiq ang pasya niyan alhamdulillah namudjif Allah subhanahu wa ta'ala sarta si manglit patuhan na mahasot si Allah mahuli ang pasya namong sin humumungan niya in Abu Bakar Siddiq bihaon panagnaan khalifa panagnaan humumungan niya harayat niya po asin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil sa mga kaya pamun niya amma baad mahuli mga kita
ayuhan nas, o kamo mga manusya, inini panagnaan hinumungan si Abu Bakar Siddiq kaadlaw na hinang na siya khalifa puas nagbaya ingkatan kasahabatan. O kamo mga manusya, fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi khairikum. Bunal tuod, in ako nahinang niyo ako nakura, hati na pini niyo ako bilang kaput balis niyo nakura khalifa. Sa tumtuman niyo bukon ako yung lawi marayaw rin kanyo. Allahu Akbar. Patiwala sabab sin tawabo sin Abu Bakar Siddiq biyayta niya ka mga kasahabatan sin Nabi napi niyo ako nakura bukon ako in lawi marayaw rin kanyo. Fa in ahsantu fa'inuni na bang dimayaw in kakahinang ko dimayaw ako pag khalifa ko ando tabangin niyo ako wa in asa'tu faqawwimuni bang isab aw nahinang ko kangian ando buntulan niyo ako bang ako dimayaw pag maupagkat kamo tulong tabang kamo kako pahikarayaw bang hatat kalain ako aw kasaan nahinang ko nalaw ando buntulan niyo ako asib ko amana insidik among hinumungan mataningan law na amanat wal kadhibu khiyana inputing law na yan hayanat wad da'ifu fikum qawiyyun indi hatta ariha alayhi haqqahu insyaallah iban law sin Abu Bakar Siddiq ini panagna ang statement ni harayat niya iban laong na inta umahina kani makusog siya rika ko, matugas siya rika ko sa hingga hikatutbal kuroon kami inhak niya insyaallah subhanahu wa ta'ala wal qawiyyu fikum ibang tumtuman nyo lang na inta umakusog doon kami maisog aun pagkatao mataas insiyayan lang na tungod marika ko mahina hatta akhid al-haqqa minhu insyaallah sa hingga subay ko hadya makawain kapatot na mo doon kami insyaallah subhanahu wa ta'ala bimana wayroon piyagwayroon pag unutay ni wayroon pagkira atawakan pagpataas sibo ibangatod sin Abu Bakar Siddiq sibo da tao mahina sibo da tabiya yung purat tao iban tao balkanan tao mataas kaya pagsibo sila sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in sampain yan talaw na la yada'u qawmun al-jihada fi sabilillahi illa darabahumullahu bidhul sampay rin mga himumungan sin Abu Bakar Siddiq wayroon law na kauman naninggali sin pagjihad haran fi sabilillah sa hingga paratungan sila sin mahasot si Allah sin kalunggo sa hingga paratungan sila sin kalunggo bang inano siya tinggalan nila yung pagjihad wala tashi al-fahishatu fi qawmin qattu illa annahumullahu bil bala iban damikyan law sin Abu Bakar Siddiq wayroon law na hinang maasihat si maplag hakauman sa hingga bang si maplag may hinang maasihat hakauman ang paway na nalang na in Allah Ta'ala ammahumullahu bil bala hati niya unutay ning ammahumul kataan sila paratungan na sila habuukon na sila paratung saplahon na sila sin mahasot si Allah sin bala bag si maplag may hinang maasihat hakauman law sin Abu Bakar Siddiq wayroon kauman sinaplag na runhaw ng hinang maasiyat sa hingga pasaplagon na sin Allah Ta'ala kataan sila sa muahon sila simbala sinahasot si Allah way napikahon sa matyapatanjap ati'uni ma ata'tullah wa rasulah pagtaat kamulaw na bang ako masipang nagtataat fa Allah Ta'ala urang parasul niya wa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum na bang ako lang nga nagmaasiyat na fa Allah Ta'ala iban parasul niya wayroon na lang nakapatut kamo magtaat marikako kumu ila salatikum rahimakumullah nawihaon lang na pinog na kamo papagsambahayan o kamo mga kiulungan sin Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala yadto in panagnaan first atawakan panagnaan hinumungan
sin Abu Bakar Siddiq hapanagnaan siya na hinang khalifa dia diin in kaadilan tiya mahalayak niya tiya saplag ni hakatan kasahabatan dihaon na hinang na khalifa in Abu Bakar Siddiq hapanagnaan siya limingkod ng khalifa unuin mga jimato among sa lagbo-lagbo jimato hapanagnaan na hinang khalifa in Abu Bakar Siddiq law sin Abu Bakar law sin mga sila magtatarikh muna hinang sin Abu Bakar Siddiq hawak to siya na hinang na khalifa law na tanfidu jayshi Usama tiyunay niya in sundalo in mga mujahidin amuin haway roon pa in Nabi sallallahu alaihi wasallam nawapat aun mga mujahidin at tawakan sahabat pini sin Rasulullah patulakon madto pahula roon hapag nakuraan si Usama ibn Zaid ni Usama ibn Zaid bukunday nga mga taurakula sahabat sa pini sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Usama bin Zaid piya pag nakuraan sundalo ini sumagawa wayon nakalaos in sundalo ini mahaba in kissa hapag nakuraan ni Usama ibn Zaid nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karwa kawaon taring manyo ti kissa sundalo ini ini karahina ni Abu Bakar biuno niya in mga taon nagmurtad sa zaman nito insyaallah ini kawaan taman yung kisah iwan na sin mga sila amon nama ganyan sin pagzakat in mga yadto ramikyan biuno da sila sin Abu Bakar Siddiq iwan damikyan ha Musaylam al-Kazzab hambuok tao ha zaman na taon na mataod taon niya amon pagtaon ni Musaylam nagpura-purain siya Nabi hapuas kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magduruhon piya tampal sin Musaylam al-Kazzab in pangdugtulo ni agama Islam in kataan inibiyo da sila sin Abu Bakar Siddiq dahil mga nahinang ni Abu Bakar Siddiq hapag khalifa niya piuno niya in Quran habok mushaf biak niya in sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag na Quran ni Zaid bin Thabit bang akwero na lupa among yan mga katautay manghuran inday ha mga amon na hinang ni Abu Bakar Siddiq intungod sin sundalo at tawakan kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin tiyataha masin Rasulullah haway pa siya nawapat hiparani amadto pahula Syam at tawakan pahula Rum hipamuno apag na Quran ni Usama ibn Zaid tiwi ini sin Abu Bakar Siddiq jadi ng hikmat hapag lingkod naman ni Abu Bakar Siddiq nasabot sin mga ulama magtatarikh simaplag in pagmurtad haul Arab nagmurtad timampal na in kabatilan aw na rin ang mga manusya di na sila manunay zakat aw na rin ang mga manusya nagmurtad na tudkatan aw na rin ang mga manusya niyagad kan Musaylam al-Kazzab amo in nagbuwarin siya Nabi hazaman na kauna diaman ay ning kahalan sampay among kisah na sabot na to long sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abu Bakar ya Abu Bakar lingkod na dya kaw hawaii mo sampay ratungan ko sing kamatay ayaw mo na hidjulay mga tao ini sampay Umar ibn al-Khattab nagkadistara bihat to kan Abu Bakar Siddiq sumagawa ya Abu Bakar Siddiq amo intinidog bilang ama po asing Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyoy niya in sundalo at tawakan kasahabatan among piyupon si Nabi sallallahu alaihi wasallam suyong na para pamuk ko manipamunang pag nakuraan ni Usama ibn Zaid in hikmat sin pagpalaos si Abu Bakar Siddiq ang mga sundalo ini nasabot si mga ulama hawak tuman nagmurtad in tao Arab i-underestimate nila ng mga sahabat
panghati nila mga sahabat mahina na. Sumagawa, si Abu Bakar Siddiq among timindog bilang ama, tiyuy niya insundalo. Ano hitaramad to paula sam, intaod nila laong nga 700 katao habag na Quran ni Usama ibn Zaid. Bihaon ni hula Madina maglaki tao. Karna niya alok buno. In hula Arab, kamatauran bang sa hula Arab? Giwa na intando. Umato na. Haka sahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam nagmurtad na. Di naman unay zakat. Ang paindikleri Abu Bakar, subay rabunoon ng mga tao ini. Subay sila gubaton, di man gari sila pasaran. Di din kaagi. Sundalo. Hiparapa wa hula umusin Madina, maglagi sundalo. Sa aun diha ini hikmat mga umat muslimin. Ini rin ang mga pilasat at tawakan mauhiba. Ilham madto pa Abu Bakar Siddiq. Hawak tuman piya ramad to. Sin Abu Bakar Siddiq piya lausin kasahabatan piya tulak. Harap paula Syam. Bukun paula Rom magmaaf. Harap paula Syam. 700 katao pag na Quran ni Usama bin Zaid. Bangtod pa mo ning sundalo ini ing kasahabatan ini. Habuhi pa in Nabi sallallahu alaihi wasallam patulakon na sila nagtutawla Syam. Sumagawa iyanutan na wapat in Nabi. Tiyuhin sin Abu Bakar Siddiq. Timulak yung 700 katao magtupahula Syam. Doon man haon, gimuha na rin sa Madina, natanyag na hawla Arab. Natanyag na hawla Arab. Biya sin Abu Bakar Siddiq. Yadto niya piyara. Yung 700 katao. Magtupahula duwain. Yung hawla Arab, yaon, yung kahalang lando, critical maglagi tao. Sampay na kalabay yung mga tao ini. Dito ha mga kauman, amo in nagmurtad. Lagsin mga tao. Baghag dalaon nga. Yung mga tao yaon bukon sila makusog, bukon sila matao. Di nila sa inilaong nga pagwaon laon na. Yung sundalo nila yaon ni taon. Nanginangyad to, kaya buka si mga tao Arab. Ito yung hikmat sa laggo-laggo, hawak to himwa. In sundalo sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyatoy sin Abu Bakar Siddiq, hapag na Quran ni Usama ibn Zaid. Hawak tuman nakalabay ha mga kabila, ha mga kauman, among nagmumurtad. Inagi nilaw na, inagi sin mga tao ini. Laula anna li haula'i quwwa ma kharaja mithlu haula min indihim. Banghadjalaw ng mga tao yan, amon wayroon kusog, di sa ulong na pawaon ng mga tao yaon. Na nahinangyad to kaya buka sa mga tao. Amon yan tunday ng mga hikmat, sarta. Pagdatong madto pahula, diatungan sin Usama ibn Zaid. Amon piyamaksud kanila sin Abu Bakar Siddiq, naraog nila ubyuno nila. Di matong sila nagbalik sila madto pa hula Madina. Waraja'u salimin, pathabatu alal Islam. Di matong sila nagbalik sila madto pa hula Madina. Daog yung mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk yadto na hinang hikman. Adapon mga katautay manghuran in maniyo-tiyo amon tungod sin mga sila nagmurtad sa zaman na kauna puasin Abu Bakar Siddiq. Diyan na sin nasabot ta hakis sa nakauna laong sin kamatauran sahabat kan Abu Bakar ya Abu Bakar lingkod nadya kahabayo ay mo na sila hidjula sampay ratungan nadya kaw sin kamatay ibadat nadya kaw. Kung magtutunay, hindi na magtutunay, zakat din na hijulon. Hindi clear si Abu Bakar Siddiq, di na sinahinunungan niya mo nasabot na kauna. Wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man ahim. Irot sa pahan ko lang si Abu Bakar Siddiq. Banghadya piagangan nila kako inamuin hipaghukot haunta iqal
bukot diha sige sinunta ini. Inyad to hazaman sin Rasulullah pagtutunay nila hindi nila na itunay kago. Laog sin Abu Bakar Siddiq tartang tumunuon ko sila. Piya buno sin Abu Bakar Siddiq. Naghambuking kasahabatan katan piyo po intao nagmurtad hazaman na kauna. Naaw buno sa laggo hazaman sin Abu Bakar Siddiq. Dahil natatawasaan sin mahasud si Allah. Amun asal diyan halam sin Quran. In mga ipon nila bariman sugay hadjari maog. Di mauging kasahabatan sampay na munuin Musaylam al-Kadzab. Sa laggo buno. Amun naawon doon hadiqatul maut. Labi hanggatos na ibo. Intao sin Musaylam al-Kadzab. Hapag na Quran ni Khalid bin Walid intao in mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin kaiban ng sahabat. Iyatak maddo sin Khalid bin Walid iban sin kaiban ng leader na kauna sin mga sahabat. Ubos man nagbuno hawa ay matras man to palawm. Amon pagnanan hadiqatul maut puta mataas didto nagpuning Musaylam al-Kadzab iban sin taon na labi hanggatos. Imatak madto mga sahabat mataod na syahid din ng mga sahabat. Lamod na in mga sila maingat ha Quran. Hambuok na ini sabab. Nagdaak na hi Abu Bakar Siddiq subay na mapuno in Quran hambuk susulatan. Sabab sin taod na wapat hamuno ini. Wayroon agad makasumad to karna in mga tao hi Musaylam al-Kadzab. Halawng kuta luwakon sin mga tao yadto sin pana. Sa habok sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahinang sarab bimaog in kasahabatan sin Nabi. Amo ning pagtawon Al-Bara ibn Malik. Kaya hunitan maning buno. Di makasudin mga sahaba. Di sila makasuot. Luwakon sila sin bawang pana sin mga tao Musaylam al-Kadzab. Nag-volunteer. Intay manghud sin Anas ibn Malik. Pagtawon ni Al-Bara tao manahud. Sa dangan dilang maisog. Laong naluanan niyo ako amon ha turs. Uno tayong turs amon maray pagtatampad. Taming. Amon ipagtataming nga pagbunuan. Palingkuran niyo ako lang narindig to. Ampan niyo ako lang mahipilok magtupalaw sinad. Subhanallah. Hiting taon Musaylam al-Kadzab halaw sinad. Hitilo magpinhan ka tao manglagot dito ha tumamuno. Sa hinggalong na maukab kulong na kanilong min lawang. Yung kahawpuan hinang ito sin kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilak mo inambok sahabat ti Al-Bara palawag sin ad. Isa-isa niya simon ng lawot dito hato sampay natakadto siya palawang na ukab na lawang. Lawag sin riwayat. Pag ukab sin lawang nakasudin mga sahabat di asin dumok palawag sin ad naubos piyag tuk-tuk piyag tama. Intao Musaylam al-Kadzab hinang sabab di maog in kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apo asbara kala ini napuko tingkatan di magtulaa ka ma-Islam. Ang kanin Abu Bakar Siddiq siya yung nakahaon sin aga ma-Islam puas kawapat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kaupuan mga umat muslimin. Nihaon lumatun kita parukain para kala koneksyon dapat kisah sin Abu Bakar Siddiq. Nasabot Imam Tabarani hamusnad niya baita din kan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib hati niya apo baita din kan Hasan anak sin Ali ibn Abi Talib. Laong na hawak tuman law nga Abu Bakar Siddiq ihara tinihawak to hanaza sa karat al-maut so na mawapat. Tiyawag niya nin anak niya hi Aisha radhiyallahu anha asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law na ya Aisha ini Abu Bakar Siddiq law na ya Aisha kadto ko kuno law na tawalaw naman tinamuin sawan-sawan pagkakawaan kulaw na pagkakawaan na tulaw na gatas kambing. Iban law na sinamon kukulangan pagkukulangan kawaalaw na magtutipo na. Iban law na sinamon tamungon badyo pagbadyoon sin kita niyo hati ni aw mga badyo nila marihati ko ba zaman na kauna.
Laong na, kawaamag to laong na, daha marikako. Kita min kaadilan ni Abu Bakar Siddiq. Inyamusong na siya mawapat. Daha laong na marikako. Bang ako laong na mawapat, فإذا مت pardudihi ila Umar. Bang ako laong na mawapat, ulian laong na magtingkatani ni kan Umar. Among mga alta-alta niya, hikapaglahi pa. Mga radyo niya, kukulangan niya, pag-iinuman niya. Banglaw na ako laong na mawapat, banglaw na manjari, kuwas ko lang na mawapat, law sin Umar ibn Khattab, ulian law na nagtukan Umar ibn Khattab. Law sin Abu Bakar Siddiq, ulian law na nagtukan Umar ibn Khattab. Hawak tuman na wapat ni Abu Bakar Siddiq, inilang ang mga wasiyat niya. Nag-uus-us na Aisha riyan niya magtukan Umar ibn Khattab. Yung mga parakala, amun biaks na Abu Bakar Siddiq, ipauli kan Umar. Amurin kaya yan sin Umar ibn Khattab, laong narahimakallah ya Aba Bakar, lakad at abta man ba'daka man ja'a ba'dak. Amurin kaya yan sin Abu Bakar Siddiq, laong asin Umar ibn Khattab, kaya ulungan kau sin Allah Ta'ala ya Aba Bakar, bunal to laong na piyalaol mo laong na hindi matong khalifa mapuas din kayo. Hati niya kahunitan kami umuro sin limpa mga Aba Bakar Siddiq. Subhanallah. Panyat kapanyapan habay hawak tuman na wapat, piya uli niya nagtukan Umar ibn Khattab. Demikian mga umat muslimin, hawak tuman ni Umar ibn Abu Bakar Siddiq na wapat, nahinang na Umar ibn Khattab, kalau makataray niya dito susungon, yun na tayo nini, hawak tuman ni Abu Bakar Siddiq na wapat na. Nagdagduloy mga sahabat, pabay sin Abu Bakar Siddiq, karena zaman ni ang Baitul Mal, doon habay Abu Bakar Siddiq. Ang Baitul Mal, ang Baitul Mal, habay Abu Bakar Siddiq, doon sinasabot na riwayat ini. Dimatong na magtupabay, si Abdurrahman ibn Auf, si Uthman ibn Affan, ibang singkay man ang sahabat. Fafatahu Baitul Mal, iukab nila ng Baitul Mal, among pagluluunan sin. Doon habay Abu Bakar Siddiq. Law na palam yajidu fihi shay'an, wala dinaran, wala dirhaman, wayroon kiyawakan sin. Doon habaitul mal, amuin pagtatawan sin Abu Bakar Siddiq na itayad to. Karena law na riwa ini, in Abu Bakar Siddiq, in alta niya, iban sin alta sin mga muslimin, tiutunay na hak kataan ng mga rakyat, bukong nga titipun sin mga tabya yung kanakuraan sa zaman nito bihay. Si Abu Bakar Siddiq, hawak to siya nag-khalifa, in alta dumatong hirihil ha mga rakyat, wayroon kapinun doon ha Baitul Mal, misan baran niya, di da siya kumawa. Kalau masabot tarayin riwayat, hawak tuman na hinang si Abu Bakar Siddiq khalifa, kita sa si Umar ibn Khattab niya ito pataro nagdaradagangan ang riwayat diha ini. Law na niya khalifa ta Rasulillah, niya to khalifa sin Rasulullah pagkaintaw, langin ako mangusaha. Law na mangusaha ka ikaw khalifa na. Law sin Abu Bakar Siddiq kan Umar, ya Umar, ang ahli ko, ang family ko, yadin ko mapakaon ang ahli ko. Suway ako mangusaha, subhanallah. Wayroon kiyugan na hinang nakura. Wayroon kiyugan na hinang nakura. Di matong pataro, si Abu Bakar Siddiq mangusaha. Sampay lang sa riwayat, lang natinog ko lang si Umar ibn Khattab, karikaw magtukita kan Aba Ubaidah. Kaya na si Aba Ubaidah ibn Jarrah, siya in aminul mal, siya in kaya pag-amanatan sin alta sin mga muslimin. Pagdatong sin dua,
sahabat sin Nabi Abu Bakar Siddiq iman sin Umar mendukan Ibnu Jarrah Aba Ubaidah iyan sin Umar Ibn Khattab banglaw nakakun na agad suwailaw na dihilan si Abu Bakar Siddiq pagka siya khalifa rin na siya makapangusaha mabisi na siya magkaumay rin sinahli niya dahil sabab na nagmubagkat yung mga sahabat dihilan gadji-gadji yung khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abun yaun kanya in alta hazaman niya na ukab in hula Iraq dumatong in alta dahil na Iraq hawla Arab na kontrol nagbalik si Abu Bakar Siddiq sumagawa oiro nagputi pula sin pangalta sin raayat bihaning tabura nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bihaning tahala ni Abu Bakar Siddiq karena bang alta dumatong di na sinasabot di riwayat ini law napakana yaksimuhu aw yuqassimuhu ala fuqara'in nas fayusawi bainan nas fil qasam. Si Abu Bakar Siddiq bangon alta dumatong bahion in alta ha mga miskin-miskin si mga mano si azaman na kauna salta papagsiwo-siwoon way piya pagbidda ubus lang na bangon alta dumatong wa kana yashtari al-ibla wal khayla was silah fayaj'aluhu fi sabilillah bulan bangon alta dumatong alta sin raayat alta sin parinta hindi ng mga paghinangon ni Abu Bakar Siddiq magpamisya unta magpamisya kura magpamisya sanjata pinilamod ng pudang lamod na amo sanjat ha zaman na kauna payaj'aluhu fi sabilillah hinangon niya yagtulaw na rin haran fi sabilillah tingnya inyadto haran fi sabilillah. Dahil na mga nahinang ni Abu Bakar Siddiq hawak tuman siya nahinang khalifa dahil na sin kariwayat sin Imam Bukhari man sin Muslim baita din ka Jabir radiyallahu anhu qala laung sin Jabir qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hati na ini aun himumungan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haway pa siya nawapat karena hazaman na kauna hula Bahrain nagbabayad tax jizya harad ha Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Muslim baita din kan Jabir in Nabi sallallahu alaihi wasallam inyan siya law jaa malul Bahrain a'taytuka hakadha wa hakadha ang janji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Jabir law ya Jabir mang dumatong in alta dahil na Bahrain in ako dihilang takaw biha ini falamma jaa malul Bahrain ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatat kala di matungma min alta puas na kawapat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaon in Khalifa Abu Bakar qala Abu Bakar namang nahi Abu Bakar Siddiq man kana lahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daynun aw 'udda falyatini faji'tu wa akhbartuhu faqala khudh fa'akhadtu fawajadtuha 500 fa'atani 1500 law sin Jabir in kaadilan sin Abu Bakar Siddiq hawak to siya ng khalifa law sin Jabir in Rasulullah kaya janjian niya ako bang dumatungin alta dengan Bahrain hilang takulong na biya ini di matungmanin alta pas kawapat sin Nabi inyan ay Abu Bakar siya-siya na in aun bang mga kita utang doon kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akan kaya janjian siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan dumatong siya so siya lang narumatong marikako lang sin Abu Bakar lang sin Jabir niyadto ako lang magtutan Abu Bakar Siddiq sarda biyaitaan ko duhalan ako lang na magtusin Abu Bakar Siddiq
pagkita ko law na hindi halka ko 500 mayroon tiyutat mang dirham atau kan dinar ang panay sa bakulaw na rihilan 1,500 haingiro 500 subhanallah. Dihaning kahalan sin Abu Bakar Siddiq hawak to siya na ng khalifa. Demikian din ang mga masabot tagan Abu Bakar Siddiq. Ini menunjuk ya tawadu niya pagkatibaba niya. Hapatibaba pagkatibaba sin Abu Bakar Siddiq. Yan sin kariwayat Ibnu Asakir. Dain kan Unaysa qalat namong hinambok babae ini. Nazala fina Abu Bakar 3 sinin qabla an yastakhlif wa sanatan ba'daha istakhlafa fakana jiwaril hayy ya'tinahu bihanamihinna fayahlibahunna lahunna kaya baita sin Anisa atawakan Unaysa law na inkiaw ng law na sin Abu Bakar Siddiq magdatong sa law na marikamo hawayron pa siya ng khalifa 2 tahon law na di siya law na kamo magtari siya kamo pakauman na mo hapwas man siya law na ng khalifa hangkat tahon straight magtari na isab siya law na kamo unin hinangon niya Abu Bakar Siddiq law na inkiaw ng law sin babae in mga kababaihan di hakauman ini dahon nila law na madto mga kakambing-kambingan nila kan Abu Bakar Siddiq ugo si Abu Bakar Siddiq law na magpawa law na singgatas sing kambing nila subhanallah khalifa ini nasabot Ibnu Asakir si Abu Bakar Siddiq khalifa sin Rasulillah tumabang hakababaihan magpuga singgatas din na kambing khalifa. Demikian din ang mga patibaba amuin pagkatawabo si Abu Bakar Siddiq nasabot demikian Ibnu Asakir baita din kan Abi Salih Al-Ghifari law namun nato di Umar ibn al-Khattab ini kisah ajimat to zaman sin Abu Bakar Siddiq inkiaw na law na sin Abu Bakar sin Umar ibn al-Khattab aw law na maas babae buta pagkadtuon niya laon na dito ha gwa na sin Madina gwa na sin mula Madina hawak turong painumun sin Umar ibn al-Khattab serta maglano sin bahay mag-ayur hamas babae ini karena mayroon mag-ayur buta inkiawin sin Umar hatat kala dumatong siya madto hatiap-tiap lang na rumatong na siya madto pabay sin maas babae among pagpainumon niya pagpagkaunong sin Umar paglanuan niya hatiap-tiap siya lang na rumatong na magkaun na rin kanya malamo ng bahay nagkakaun ng babae hamok adlaw lang siya nagriwayat ini niunahi Abu Bakar si Umar ibn al-Khattab early ang panyajirahan bang hisiling tao magpakauna madto kaniya paray si maas babae ini amunit wawa si Madina jirahan si Umar ibn al-Khattab bang hisiling tao pagtukaw-tukaw pagkita niya si Abu Bakar Siddiq hawak tuya unin siya khalifa na yung Rasul Abu Bakar Siddiq kaunahan niya ni Umar ibn Khattab kadtuon in raayat maas babae buta hawa sin Madina magpakaon maglamo sin bahay subhanallah amurin kaya yan sin Umar ibn Khattab law na ikaw wallahi piyahunitan mo lang ng khalifa na puas din kayo piyasigbitan mo lang na imuro sin limpa mo bang mga kita in khalifa na puas din kamuyaan ya Abu Bakar yadto yung tahalan ni Abu Bakar Siddiq hawak to siya ng khalifa dihaon mari kita
Pamuin, hawak tuin siya na sakit na. Karena yung matay mahugkapin sing nakauna. Puas! 2 tahun lawi-lawi. Tinilog siya ng khalifa sampay rima itong kamatay. Hawak puman! Si Abu Bakar Siddiq, bihaon na sakit na. Diyan na singkiraita, Ibn Sa'ad, Ibn Abi Dunya. Baita din kan Abi Safar, qala dakhalu ala Abi Bakar fi maradih. Doon man ni Abu Bakar na sakit, sinod ng mga mano siya magtukan niya. Faqalu, Tumpamun sa mga tao hawak to sinod magtukan Abu Bakar. Ya Khalifah Rasulullah, ya kau Khalifah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nad'u laka tabiban yanzuru ilaik. Buwan hawak to nasakit. Lausin mga tao, mga sahabat hati ko, ya Khalifah Rasulullah, ay kuri kakataulaw na kawaan na mo ng mga kita doktor mangubat. Di kakataw kawaan na mo mangubat doktor yang buru ilay ka supaya kita ungkaw check up ungkaw no nasakit na. Qala insambung basin Abu Bakar Siddiq, kad nawara ilayya, nachichik na ako long, nakikita na ako, nakita na ako long, tinaon na nakakita ka ako. Qalu impamon sa mga tao ini, makalala ka panghati nila doktor in nakakita naman to kan Abu Bakar, hati aw na wakas doktor nag-check up, law si Abu Bakar aw na nakakarika ako nakakita. Law si mga tao kinulong ng baita kay mo ng finding ng makita. Kala law si Abu Bakar, inni fa'alun lima yurid. Maksud si Abu Bakar, Allah Ta'ala kikita niya na ako lang, imbaita lang na ka ako, inni fa'alun lima yurid. Bunato lang nin ako sangat makakaos hininang hauno-uno karayaan ko hati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaon kamatay ni Ngalab si Abu Bakar Siddiq. Dahil na mga masabot ta, karena duman siya na sakit, piyatawag niya ng kaiwanan sahabat, piyatawag niya ng kaiwanan sahabat, hasupaya ipanghangla niya ng pagkhalifa puas niya. Piyatawag ng kamatauran sahabat, lamod ni Uthman ibn Affan, ilang sing kaiwanan kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pasya simulat, ang sulat niya, law na Bismillahirrahmanirrahim, hada ma ahida Abu Bakar ibn Abi Quhafa fi akhir ahdihi bid-dunya kharijan minha. Dumihil siya, simulat siya, unutay wasiyat, hasupaya ipanghangla niya na yung pagkhalifa hapuas niya. Tumi niya si Umar ibn Khattab. Law na amu inilaw na injanji si Abu Bakar Siddiq, hata hinapusan law na sing kabungi niya rihadun niya, bihaon gumawa na siya rihadun niya, sarta law na panag na ansud niya haadlaw akhirat. Injanji niya, insulat niya law na inni istakhlaftu alaykum ba'di Umar ibn Khattab. Bunato dakulong na hinangun ko ni Umar ibn Khattab, magkhalifa ka niyo, mapuas ko. Hapuas niya ito na hinang ni Umar ibn Khattab khalifa. In Abu Bakar Siddiq, yung pa siya nasasakit, karena kaya na naman nahati ko si Abu Bakar Siddiq, in siya mawapat na ni Umar ibn Khattab, bihaon hinang niya khalifa. Hawak kuman ni Umar ibn Khattab, pininin Umar, Abu Bakar pininin Umar ibn Khattab ngayon ng khalifa.
ang mga tao di matungod to kan Umar ibn Abu Bakar Siddiq. Iniyan kan Abu Bakar Siddiq laong na ma anta qailun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika Umar alayna wa qad tara ghidbatahu. Ya Abu Bakar, laong sa mga kaiwanan tao pagbungog inhinang sin Abu Bakar Khalifa Umar ibn al-Khattab, di matong sila magtukan Abu Bakar. Sa tayong pamong nilalaw na ya Abu Bakar, uno na law ni hikaram, ikabisara mo rito alupan sintuhan mo. Hawak tulaw na hinang mo law na Khalifa Umar ibn al-Khattab, buas mo. Siya law ni hinang mo Khalifa kamo, singkiya kaya ingatan mo law nakikita mo atin ay bungsi, imbungis ya Abu Bakar Siddiq. Jadi siya, si Umar ibn Khattab, jadi mulong ng mga kita hinang Khalifa kamo, singkaya ingatan ni Umar ibn Khattab, mabungis. Panghabis ng mga tao sa kaya sa zamanan nila Umar ibn Khattab, mabungis. Faqala, in kaya sambong na si Abu Bakar Siddiq, billahi tukhawifani, billahi tukhawifuni, bukaon mo ako lang sin Allah Ta'ala. Aqul, ini kapamong kuralong na hawak to asubun ako sin Allah Ta'ala. Allahumma inni istakhlaftu alaykum khaira ahlik. O Tuhan ko, mga kita, bunal tudlong ngayon ako pini kung magkhalifa kanila illa bilaw na marayaw rin ang mga ahli mo ya Allah, atin ang mga awliya mo. Umar ibn Khattab, siya innapi sin Abu Bakar Siddiq, hawak to in siya nawapasong na mawapat hawak to na sakit magkhalifa ang mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinristan sin mga tao hasulat sin Abu Bakar Siddiq, diyan na sin kariwayat Ibn Asakir bayda din kanya Sar ibn Hamzah qala hawak kumanin siya roon na hanaza sakarat al-maut. Faqala ayuhan nas, o kamulong na mga mano siya, doon ng mga tao kata nag-aatod. Hanaza sakarat al-maut ni Abu Bakar Siddiq, o kamu mga mano siya, inni qad ahidtu ahdan afatardawnahu bihi, o kamulong na mga mano siya, bunal tuod ang janji ko kanyo pakaradyaan atin niya paghinang ko Khalifa kan Umar ibn Khattab. Uno magrida na baha kamulaw na parakala yan. Faqala nas, insambong sin mga mano siya, radina ya Khalifata Rasulillah. Nagrida na kamilaw na. Laong sin mga mano siya katan, ya kau Khalifa sin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Ali, sampai tinindog ya Ali ibn Abi Talib, ini menunjuk hakaridaan sin Ali ibn Abi Talib pag Khalifa Umar, bukan dia sin dawa sin kaidanan law na iya raw sin dua tao ini pag Khalifa rin kan Ali, sampai tinindog ya Ali ibn Abi Talib. Faqala la narda, di kami lang na magrida illa ayakuna Umar, buat malengkan law na bang isa di Umar magrida kami hati niya, di kami magrida law sin Ali sahingga subay hajjay Umar imang Khalifa. Faqala fa innahu Umar, law sin Abu Bakar bunal tudlong na inhinangon ko kanyo Khalifa Umar. Law sin Ali di kami magrida bang bukon ni Umar, at na mismo waran ko rin kumabaya sa impi asubay Umar law sin Khalifa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong ng piun ko lang na kanyo hamon na law ni Umar. Deng hawak tuya umahin ng Khalifa Umar ibn Khattab, deng hawasiyat sin Abu Bakar Siddiq. Kiriwayat ni Ahmad bin kan Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat, kiraita sin Aisha law na inna Abu Bakr lamma hadarathu al-wafatu, bunal tudlong ni Abu Bakar Siddiq hawak tu biatungan na siya sin kamatay hanaza sakarat al-maut. Qala namung siya,
ayu yawmin hada? Uno talong na adlaw rihaon. Diyan mo naza sa karatal mo. Nangasuin Abu Bakar Siddiq, uno adlaw talong na rihaon. Qalu yawm al-ithnain. Law na adlaw yan adlaw isnin. Qala fa in mittu min laylati fala tantadiru bi lihad. Law sin Abu Bakar Siddiq, bang ako lang na mawapat lang na haron ini. Ay niyo ako lang natagaran pa konsum. Hati ni kumulan niyo ako misang doon ini. Fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya aqrabuha min Rasulillah. Karena law na inlawi kabayaan ko adlaw iron sindon amo na law na inlawi masuok magtupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati ni adlaw isnin yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nawapat adlaw isnin. Demikian mga umat muslimin, nasabot daw sa Ibn Sa'ad, ibang sindukay pa rin kanirayta din kan Aisha radhiyallahu an. Hawak tuma ni Abu Bakar Siddiq kanaza sa karatal maut. Doon na mugto da kumangin napas. Nagkapamungin Aisha radhiyallahu anha, anak sin Abu Bakar Siddiq, magdaman siya. Hawak to kita niya manin amak niya yaon na naza sa karatal maut. Qalat, law sin Aisha, la'amruka ma yughni ath-thara'u 'anil fata idha hashrajat yawman wa baqa biha as-sadru. Inna na law na inut sa pahan kuhangan sin Allah. Dito lang na magmampat lang ng al-tahabuk tao. Bangatat kala lang na inaza sa karatal maut. Atawa kan ingkamatay sumuok na. Yaw na naza na sa karatal maut. Ya Abu Bakar Siddiq. Namungin anak niya sinimumungan bihad to. Inahinang sin Abu Bakar Siddiq. Iukab. Intarun harayho. Wakala laysa kadhalik. Laysa kadhalik. Law sin Abu Bakar Siddiq. Bukong law ngarihad to anak ko. Walakin kuli sumagawa lang na pamungkaw wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Bukun lang narihat ni pamung sumagawa ina pamung di na sin ayat parman sin Allah taala suratul Qaf wajaat sakratul maut bil haqq dimatong nalaw na in sakaratul maut kasabunalan dhalika ma kunta minhu tahid na inyang tulong na amuin para kala pagpapahuyan mo. Subhanallah. Ang pasyain yan lang na umduro sa ubayya hagayin kita anulong na yung radyo ko yan at tinamon susulog niya wa kafinuni fihina kita anulong yung radyo ko yan mga kumawapat doon niyo ako lang nasa puta ay kamu maglag ako sin bagay na kamu maglag sin badyo buhay. Kitaan nyo lang ng badyo ko yan fagsiluhuna dakdakin nyo nadya ka ako bang ako mawapat wa kafinuni fihima doon nyo nadya ko lang sa puta fa innal hayya ahwaju ilal jadid minal mayyit karena law na intaubuhi labi barhajat hatamungun bago dahil sin mga taon yan matay. Subhanallah. Khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mara pangari-karihan di mara tamungan simpanan mong bago di mara bihan sapot malingkat law na saputan niyo ako ron habadyo kurwayan dakdakin niyo na hadya ka ako karna intauluhi labi barhajat dahil sintaon niya matay puas ding hadto na wapating Abu Bakar Siddiq mga umat muslimin puas bihadto yung paglugto 2 tahon palari-lari ng khalifa. Kaya na naman sinraayat in kaadilan sinaplagin agama Islam sampay nakasud mari sa Iraq iban pakaymanan Syam hazaman sin Abu Bakar Siddiq. Demikian yung mga masabot ko kaloong pawakto amon mga hadith kaya riwayat sin Abu Bakar Siddiq nasabot sin Imam Nawawi nakariwayat lang na Abu Bakar Siddiq hadith dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggatos kapatan tagdo hadis dah
si Abu Bakar Siddiq na kariwayat na siya lang na dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggat us kaapatan tagdua hadis law si mga ulama insabab law na may tiyo din kariwayat niya mainkan siya pa impanagdaan nag-Muslim iban lundang tanin pa siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakauna siya lang na nawapat hawayron pa lang na simaplag impagjama impagkawa sin kahadis-hadisan sin mga tabiin amon hiniral yung mga tabiin naglawag nagpuno sin kahadis-hadisan sumagawa law sin muallif sin kitab bang ako lang na imamayta diya na law na sin nasabot sin Umar ibn Khattab hadithul bay'a in Abu Bakar Siddiq wayruun kiya tinggalan amun napaturun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawakan nasabot doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukuman sehingga in Abu Bakar Siddiq ya ingatan niya di mana wayruun hajja simaplag in siya mataod kaya riwayat na sumaga bang hatud ilmu ataod kaya ingatan ya Abu Bakar in labi mas mataod kaingatan niya amuyad to mga katotay manghuran hindi nga mga tahaw po ang kisah sin Abu Bakar Siddiq dahil nga mga hadis kaya riwayat niya among hadis law na huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu hawak to na nga sugoy mga kaimanan sahabat Rasulullah in hadis ni Abu Bakar in nag-riwayat law nga ya Rasulullah magtamilaw na magtulak-tulak magda kami tuwid tiyo-tiyo bang namulong niya pagwudo ya Rasulullah way na law na mainom na mo ano madyo na kami inuman jariwa kami law na wudu law na sindagat imbayta kanila sin Rasulullah wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh indagat law na sut silaw ng tuwid niya at naman jari pagwudu manjari pamaygo iwan law na halal law na imayta niya at niamon mga nawapat niya tayo haong mga ista manjari mong law na kaunon yan po mga kapatay manghuran in mga hati ko maniyo tiyo ikasugpat sin kita niyo hatungod pangadyan na to kan Abu Bakar Siddiq damit yan din mga hadis kaya riwayat ti Abu Bakar Siddiq din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun lamod din hanggat ustapatan tagdua la'an Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid lianat sin Allah ta'ala yung mga Yahudi iban sin Nasara karena hapag hinang nila sin kakubul kumulan sin kanabihan nila masjid yaddo nasabot yadto sin mga ulama in nagriwayat ki Abu Bakar Siddiq hina po sa mga kapatay manguran among mga kalimat manunjur ki hatabuka sin Abu Bakar Siddiq fa Allah subhanahu wa ta'ala nasabot Abu Ahmad al-Hakim baita din kan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an hambuk adlaw nakasudi Abu Bakar Siddiq maun pa amon hambuk kabun ato ko mga katahoy-tahoyan paghingab niya sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nagkakita siya manok-manok nagtakatingog-katingog nagtatagoy-tagoy Inkiayan na sin Abu Bakar Siddiq fatuba laka ya tayr ta'kulu min ash-shajara wa tastadillu bish-shajar ta'kulu min ash-shajar wa tastadillu bish-shajar wa tasiru ila ghairi hisab ya laita Abu Bakr mislak amurin kaya pamuhi Abu Bakar Siddiq pagkita niya manok-manok ti makatingog-katingog ti matagoy-tagoy law na paruntungan kay mo yato manok-manok kumaon kaulaw na rin hakahoy sinilong-silong kaulaw na sin kahoy at ni hakahoy sarta mui kaulaw na mapatay ka wayroong hisab kay mo ano bang hadjalaw ni Abu Bakar na wiya na kay mo yan subhanallah bang hadjalaw ni Abu Bakar na wiya na kay mo yan ito mga kitaw manghuran hindi ang mga lawng ta kahinapusan sin kisah tawakan salsila sin Abu Bakar Siddiq aun pa niya mo kay ganapta
nasabot ti Ahmad ibn Hanbal kitab ni Az-Zuhud baita din kan Abi Bakar ibn Hafs qala balagani anna Aba Bakrin kana yasumu as-sayfa wa yuftiru ash-shita inki aulan law sin Abu Bakar Siddiq magpuasa sa law na sayf mga waktu mapasok summer hinang ni Abu Bakar Siddiq siya magpuasa sumagawa bang hawak to pang hagbot di na magpuasa di magpuasa si Abu Bakar Siddiq yan to nasabot ito ng Ahmad subhanallah ingkato baliskat bang mahagbot yung hula doon haon magtuyo kita mag-ibadat labi liwa bang mga patuan bang mga pagpuasa sabab bukod kita malanggang mauhaw kung pa Abu Bakar Siddiq bang mapaso yung hula doon haon ni pagkukusog niya magpuasa at tawakan mag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala manuti kasumpat ko patuan nasabot si mga sila magtatarik ini nasabot yung Imam Az-Zahabi law na in Abu Bakar Siddiq siya na yung pinakamaingat na tungod si nasab among magsalsila si unuta ini turunan Umar ibn Khattab siya isablaw na yung pinakamaisog mga parakala si Allah subhanahu wa ta'ala Uthman bin Affan siya isablaw na inaparakala akasipog lando siya masipog tao Ali bin Abi Talib hatungod pagkaba paghukom siya isablaw ng pinakamaingat Ubay bin Kaab siya isablaw ng pinakamaingat na kiraa pagbasa Quran Zaid bin Thabit siya yung pinakamaingat hatungod sa ilmu faraid magbahagi alta Abu Ubaidah ibn Jarrah siya law na intao lawi isab in amanat doon kanya ang lawi kapag amanatan Ibn Abbas siya yung pinakamaingat na tafsir Abu Dhar al-Ghifari siya isablaw na yung pinakamaingat maglabtik sindilahay nunungan Khalid ibn Walid siya isablaw na yung pinakamaisog ng mga sahabat among yadto di mga mabako ipaabot hati nga tiap-tiap sahabat ang di mga niza sipat sin sila Abu Bakar Siddiq tilahan siya ingat maglilay sin turunan sin mga manusia murah-murahan mga kaulungan si Allah Ta'ala kalau-kalau kasugpatan na to haruwaing pangadyan sin kita nyo tungod pagsay sila lang kasing tabi sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan di nasadya patugtulon ko inumungan ko kalau-kalau ang pamanga nakapinwakto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan pinatuna kaya rumuan nung kain kahinapusan sin kisah amin Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an amin nung tanatambus nung kesembuhan insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau mga balikin tulang pagkatagmaan sa ating sumunod kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab amatin di mga yangan-angan sin ini pamatauran naka dungog ng amin programa sin kita niyo amin lang niya maurol yung bakas perbisarahan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na amin tulong pa dahil mga ini sa lingkat-lingkat di mga kisah amin kahalan sinambut sahabat sahabat sa isang longtang tanday sabsiya amin napi dahil napi si mga kasahabatan tungod pa aming gumanti Rasul sallallahu alaihi wasallam misan dia mga aturon hindi mga umbang payaw niya dia luparabos malam na dat malingkan mahuhutin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala anong di siya misan maraya ng taunahan na pagkala pagbabog si agama misan yung naaw na aming bunok ng hiyawiran sin patanayaw kaumaran patagkala in siya yung nag-declare sin subay aming bunok ni Musa yung matulpagdad in siya yung lang aming hindi siya maraya diwan agpangan sin kamatauran alhamdulillah lang imanuin kasalang simbaktas amuin silat ko in nakauna na di man kong marikato tanyo in kahamungayaan si pag-arama amuin manuhay simod palawang sindaghal na to
wala na kita nang nakalaway sin kasigpitan sin mga sila nakaunayan to. Nasabi ito subay yung pagkayag sin kita niyo, lawi rin sin pagkayag sin sila ito sa wapkay na yung kita niyo hindi kita niyo mabaya, maluway si mo din pag-aka na palang bakal na to nandiyan maluway sa bunga din na halawin niya. Namuat din namin ang pangan na ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala sabab din sila ito na landok marugat sunod palang sindaghal sin mga kamatawran Arab hatin po na kaunayan ito tanda niya na nakalabay pagsirik yung kamatawran nila hindi umarin yung kata ilang sa mga kaiwanan sahabat sumakawa inut-inut sila amoy yung nakasud palang sin pag-aaraman nakahati sila amoy yung katabunalan na ingat to langta landok mabugat yung mga pargala aming yarayan sin sila na ampay kita niyo na doon kita niyo nakalamod aming ayat aun sa ito parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya aun adyan mo na nawag-tawag ka niyo sin ini namaita sin pag-aaka mamagtutoy ka mumiyakan aun pagpapin ayat ayunadi pagpapin ayat dito an-aminu bi rabbikum fa'amanna amatin min ayat long nihaw na dyan ang nawag-tawag ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari yung kapuan na to ito magtuitoy niya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala kami way na kalaway sin kasigpitan yung mga sila ito alhamdulillah ito niya natunawi ang mga kaya napangadji yung tungod pa aming kisya ka na Abu Bakar As-Siddiq yung tahukot sa pamawbog niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala aming maka sinod kita niyo misan da kumantini anday hamon di ang mga pamawbog niya ito sabab na matarang isabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banglong niya timbangon yung pag-iman sin Abu Bakar haisa-isa niya manjari hibutanghan si paksin na mo yung timbangan yung katang sinumat ituhan si paksin timbangan mabugat pa masimat ka na Abu Bakar As-Siddiq sa wabing tanda niya yung katang tiyawag sin Rasul kapag-arama amo rin niya Abu Bakar As-Siddiq in wayroon pagkalukalo wayroon long niya kabwa magtuitoy siya na naimay sabab in siya yato asal kaya hatihan niya ilang kaya ditakahan niya ini dia mga kabuntusin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa takday sa mga sifat amoy in long tagyayta long taha mga kitab-kitaban na kauna ito pagkaruan niya na sabi ito tiyak-tiyak aun dia mga alamat diha ini dumatong na Rasul sallallahu alaihi wasallam susuyan siya sin ini Rasul asabi ito na tumagbak palong sin pangatayan long niya ini Muhammad na hinang siya Nabi Hasusunod diya ito abang ta mga katumtuman bakas masabot sinambupuro na ito na kauna nagsusuy pasalansin yadto di Syekh Haidiruddin nasabot niya yung mga yadto amin lecture niya na kauna yadtong tumangko yadto Syekh namin suy-suy buro na ito kalasan naman gari niya rito na timog to binpangadyan sikitan niya sindunyan amoy lang ta bagari away pangasuro sindunyan hati ko kasasin blackout yung mga Taiwanan lokal bihan hati ko yung mga jalan magpangasuro tato ini na bihan marehat ko blackout sila na magmakda kuman lang ta inyan to pagkala sin mga sila nag-uuling sin kurintiyan o yung pamusog tamang mga pagkala yan na mura-murahan kalukalo ang mga susunod mapindan kahalan amoy lang ta diretso na sa dayon ang mga kurintisin kita niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mamay kami sa pagsukur ka Allah subhanahu wa ta'ala damikyan mga tamu amin di magkakatiranan sin programa sin ini Legal Islam Diha Islam TV insyaAllah subhanahu wa ta'ala mengindua kita ni Tuhan Rabbul Alamin abang mayan maksud sin kita ni ini kalani pun kato kami insyaAllah ta'ala harupun nagkabihin yung kahalan niya amin gamayan lang ta ini mangayo kita niyo patuwa na bulanan ni habang mayan aun pasungan sin pagkala kami paanin lagi marayaw rin namin kita na tabihaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala tuwalik na po pakurun ito kalasan in amoy in maghatang sin programa sin kita niyo sa wakamatisun at sin Legal Islam insyaAllah
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ko pa kataman Pak Tuan. Ipasampay ko na kayo mo naman at siguro tayo sa driver nag-text. Ano kita kuno siya? Allahu Akbar. Baka siya rito habay sa inaon niya. Mga sabi ang ini na kuno siya na salam doa ko kayo mo. Salam doa rin sa matong kanisa na Ramsi na mo kini kita na kamo waktu ini amin lang tawaran na bunto yung kurintiro kanila insyaAllah subhanahu wa ta'ala tukbal na mo inka sila sa mga kanitataan alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na damikianin kami sabi ang mga ipatan nagdukon salam doa rin sabi ang mga Hawaii long kami pagkikitaan kayo niyo sa driver. Marayati ko anti-hadyo inon ba pagbarani pagkuhan una-unya nara ko yung nagbisarad lawad to namang mantihawa sa Allah ta'ala umul mo ilan si Rujiki na masifi aluag mayroon si di ako malupa Hawaii na mo marayaon sila na upong-upong diha o nagkikita kataan daming katong yung bayt nayaw na yaw hindi ina nagkikita sila diha o nasalam doon akan yung kataan doon Iwan, labi-labi anak ko. Ito mo dyan, nag-graduate ka na patuan. Allahu Akbar. Nariya, mga congrats kayo mo anak ha. Pasalya yung medal niya kayo na siyempre nakamarayaw pangadatan hakabataan. Alhamdulillah na murah-murah naman kau tiari halak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. So dito na sadya, mga lapal kantang isin kami. Dumuha kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa khasyatan ya akramal akramin. Allahumma ij'al hadzal ijtima'a ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك يا رب أن تنصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. This is the nature, my dear respected brothers and sisters,